Da je narodna izreka stara ljubav zaborava nema istinita, dokazuju bivši supružnici Dalila i Dejan Dragojević, koji uprkos burnom prekidu zbog javne preljube ne prestaju da provociraju i peckaju jedno drugo. Nakon što se Dalila, objavivši videoklip iz svog doma u Šepku uz snimak prazne fotelje, nasuprot nje i uz pesmu "Ko to meni fali da je tu", obratila direktno bivšem suprugu, sad je on uzvratio na isti način. Naime, Dalila je otputovala kod prijatelja u Nemačku, a o tome je obavestila pratioce na društvenoj mreži Instagram. Nedugo zatim njen dojučerašnji suprug poslao je, kako su mnogi protumačili, skrivenu poruku. "Šta mislite, jer jaka?" upita pratioce uz fotografiju rakije Hamburg koju je okačio. Budući da se Dalila nalazi baš u tom gradu, mnogi su zaključili da je poruka namenjena upravo njoj. Da su upravo dokazao je i sam Dejan, koji je brže bolje uklonio story sa svog profila.